Bolu Kemojo Mini, kue khas Melayu Riau. Dek, tetangga kita pulang dari Riau, Dek. Halal Indonesia, best seller. Jasmine. Kita buka dulu, Dek. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak gini, Dek. Ini tadi kue apa namanya? Kue Kemojo Mini, bolu Kemojo Mini. Kayak gini tuh. Dek. Dek mau coba? Mau? Enggak. Dek. Enak nih warna hijau. Kesukaan papa. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, manis. Kayak janji-janjinya doi. Enak sih, manis sih. Kasih tetangga baik.